Ono Yaa Titi no so. Obaa ne suru we £40. Na si we £2. Yaa Titi ni choice ni. Yaa Titi maame ni choice ni. Enko woni no wo semfa ne bo. It me can say weekly bookings no. Me share ya no. Yaa Titi and I say what be yi ti. Yaa Titi abeyi ni ti on top of the list. E to be ni ti sa no. Ono na minister bobo so weekly. Ya the Yaa Titi na etwa. E fan say obeka kire Otumfuo enura no. Esenyan adan Otumfuo te Kumase na Sampa bono also Sampa ye bono na opesi obetre mem asem wo hono na da Yaa Titi ba kan kire Otumfuo enura. Ema media ze bosia enya yeka enya adane beef enya be ye manso Obaa be reply Yaa Titi na enura first match second batch abane na ano ede me ba won tribunal kire adwen ama me e wo comment section aha Penyah block media mesra say ni di mo Obaa like video no ada mo subscribe button subscribe click the notification icon for latest updates na ba kire wa adwen de ama me e wo comment section mesra say Obaa so anu a share for so enya bi ahwe etenye no ade a etwagu Montreal Sampaman no de etwagu ho nyina fa chieftaincy dispute bia abeda honomo somadua ene somgwa jafra ade o masem ekopie menhia yemfi ema Otumfuo de yi atuye ma wutu wo hwem no neza akonwa no ekoma somgwa jafra ono mu da akonwa no ema no even as of 9th February 2025 no ana somgwa jafra ekran okosueye taking oath of alliance ewo Otumfuo ahemfi menhia yemfi ono okosueye ema bibia ebe ya suye na recently I said Domahene enunu somedua trimua na ne omuso so montiase Domahene ehye somedua achi omdo montiase akanle di wo mu eje no master to say de ometu etua ometu e ho no am even assembly crowd e National House of Chief am ho no yakọ gazette somgwaja fla na Otumfuo ebo ne hene ono ana yakọ gazette na say officially no somgwaja fla na eye ohene ewo Sampa to na Sampaman hene ana say Sampaman hene na eno na Yaa Titi so wonte ase sade Otumfuo ti bia bi na won na wa kire na ha asase ya media na ha asase nti Yaa Titi ebe ke kan ayo pa kire yewura friend but obi interesting ti oti baby o ni panity kuro foforo so en wo chinchi onunu ade na akoso wo kuro nim onunu mu saa na udi ade a wo kire Kumase di ade wo Sampa Wusu free Sampa uti Kumase na udi ade wo Sampa enkrofo na wudi wo mo so hene no eti baby na wo so uti baby asemo ye kire obuku be mu na nya sa asemo ya kame kwa minim sa ahemfo mienu ya gazette wo mo ma ne ye for akuro baako na buza ko media na so a o ma bedi Yaa Titi asema no awon fo anu ya pa o grobo ye go tie bibla Anokwa Ghana pa de ya nyaaya betwa ewe hu akokono ne mo welu hwe ono Yaa Titi no so Obaa ne suru we £40 na si we £2 ahwe Obaa 9 ne hips ne serenkete asa confirm hwe de odigina okeka nkwase asem de kire Otumfuo Asantehene ote kokoso na PLC kedwa eba na kwaku dua wo ba kan nkwase asem de akire Asantehene kere wo kire na no wo papa wu ya wo ye na yi ebeto TikTok ye nyina ehun kwase ankonwa ba se 30 na esi ase the whole Yaa Titi wo from so a journalist Penyah wa mo ne bra yi ene ye na yi wo park so na nkola ebobo wo fa wo papa ebo ne bra yi a kanfo ani bra meso Otumfuo so makeka nkwase asem wate so wo jare ne ya tu chen ya mana te watimi atitimu no ate afa so a fo asem fa Asantefo like ora so wajimi ebeti wani so wafunu bobofu nu wanim se na ntwibini sia mafun sia fo ma bi se ejimijimi fo ere wo kire odisuo onu nkone ne regi obehye asia asa ebigan abayifo chikaya asia Ebusia for me ehwe video ya da simra na emati ente hu tew efie we na Yaa Titi betrem a 2 months one tria 2 months time one tria odigwane efifi ha ni hwe na agimisi 2 months be Yaa Titi udim na namponsa
papa na uko han ni fie wo Accra Adenta Foster House fra a wo tam so ya wo sesa wo ne madwane ye no wase fa ne sika bra ne Yaa Titi wase na nko de sika na chew ba wo ye wa adwen se wo benya yewura kasetia amadi aka ne nana no munti no wase meme moda men kan tra wo se fa ne sika bra no nyasa ade afa be ya wo tan Yaa Titi na na ponsa se fa ne sika bra no because na na ponsa wase yewura se eye renti en woti baby wa behind ni fie sa tamam se na wo ye adwuma wo nua TV ena behind ne dan o time so ye wo so uchi ubechi aka wo behind die maka ho wo tena mu bo so medudu a wo tena mu no wan chia na wo sesa wo ne madwane anadwo de suom na ponsa se Yaa Titi aka enchine bottom fanisi kabla no kwasi aba na wuti na ponse fio na light na wunchia na uye illegal na light bill kra na wunchia light bill na uye illegal Yaa Titi na ponsa se fanisi kabla no kromfo ba ya se one you one free area ho a na de area ni mu ye form Ghana ha this time around Yaa Titi ebe ye onwa kromfo ba na ponsa se fanisi kabla no no wasi wadi achew kromfo ukwatina na ponse fie owo Adenta Foster House like de okra wanchie bida uye illegal na papa nbe chew ena papa ni ma ujai ye kwasi aba wanu achim sekasire wo de Yaa Titi ni chasini Yaa Titi maame ni chasini enka woni ne wo semfa ne bo Yaa Titi ni chasini But be interesting baby ni politics go for eni anem asem ntonipa onipa ne tane ho asem kwasi ni baby a wote UTV bazai onia TV show so da bia onia ho minim sadwimifo ne ba ho sadwimifo ne fa omo obi a mo run media pa ntumuntimi nya research kakra ada na magimi sa ada na onia ho mo nko magimi sa ene ho na jimifo ba ya ti ankode ho wetutu kwa ovuyi ene ho na wo ka sa nsempui nti onya TV mu ayi onya radio show as TV show mu ntimi nya research ada na magimi sa anuanem jimifo ba bi so de ho aba mu me ekotie no na yen kan adwene nkire no yen fa nyansa enu wo mutrim kakra onu ade da akwafu okuro nim onu mu sa na udi ade a otira kumasi bi ade wa sampa ati uzo fi sampa otu kumasi na udi ade wa sampa o refer to Nana Sama Jafra no Nana Sama Jafra wati kumasi Nana Sama Jafra wati kumasi na wanti kumasi no de wose o pana no ono wati kumasi wati ayi wo sampa ho ono so ko school baby and Jafra so wo ye dma won kan Yaa Titi nti wajimi sa na wajimi se na free tete man kan no nti mu ni adini sei Obaa o yafunu baga ya mseture kwai wonene wonfa na san kwase wonene ho ansa na waka ana yesimo anu odi ti jabu dia dia ho yehia se odi ho na betimi akasa aka nkwasi asem ne afa okay wasem na wo be kwa no ye bi nyata ye tie oni analyze ne ye di nansa atu trim tie ko for na we do what so hene no ati baby na so ti baby asemo ye choro buku baby na nye sa asemo ya kabe kwa minim sa anyefumie no ye ka se so mo ma ne ye fa ekuro baako aha anu kwa sa statement ne kwa yehu se wajimi into o fa chese National House of Chiefs o majimi so my gazette nkofo mienu ana wo evidence be na wo chese National House of Chiefs da gazette ahemfo mienu into radio station na mo ye no muni producers wo ho na muni nkofo mo ye research mamo ada na majimi sa ada na oni ahoda bia mo de majimi sa ya na mo dai ada na majimi sa Yaa Titi ni chasni Yaa Titi papa nfa de bo wate de ohene ba na gazette no sampa ohene ba ko wuni mo nko na mo nko hwehwe asem ya wo kan kura wo se radio station nko wo se cross it down because mo incite violence actually say ya gazette nko fo mienu abra ye ba ko mo ni evidence we evidence I was say
ya gazette microphone you no away into mon na asa na mo mon ya research ana mo gugu radio de so kwa enkwasi akeka de hia so wo fubom dojo se lo kwai na ya ba ni ama ma ikena ba start na wo kasa bi yenko Bitibi woni chance ni evidence way evidence away woni mi na nsenti uso obi shekuma se na wo yes ade no omo a omo ka se omo ba shishika be kum krofo no omo video da ho enti woni mi na nsenti omo kwase ade a wo fika ana wo tanti unya abotre bonu wa hwe nsemu ye hiafo akofa one side obi no watie na wo tanti abeka asantefo ho asem na wa ka le kan bone so wo target ni na yenim na ya mo aka aba ya wachi ya be ya wo ho adwuma am wo hu se woni chance ni no wagimi makasi awuduma ewu futuro echefo wuduma we Yaa Titi or CTV. We Black Rasta one so Onia TV. And now lawyer are not chefrem pong. It seems say sankrofo we all the time. Omuja omukro masem si ho. Na omuti akra ho. Every day the omu interest ne say yenko kan santefo no medidi atem. Hey Yaa Titi sawafo afofra ho. Fatena obabi a wote no. Sawo pesa wote mpani so the history of this country a kopa brewa bi na wonkyerɛw sɛ panimu ni ofia unim na wodo nkwasi asɛm ɛyɛ wadwen sɛ NDC aba power ɛtɛ yɛw sɛ de dɔmahene kan sɛ MPP wɔ power na menhyia yɛ kɛse san kwasi akeka no ɛnɛ mahama no wɔ power but no any other political party any betimi make or make Asanteman te de make atron Sampa ɛyɛ allegiance ɛyɛ part of Asanteman ever since over 200 something years ago. Not political demarcations and a bit determine who to become a paramount chief in Sampa. It's all in the hands of the Asante Kingdom. Tia make a so what Jimmy now to Ghana now say some person history about this country called Ghana. Oyare for some mass antifoso. Now Black Rasta all the time where ukrum yantil say walk of ukrum obesu x-ray the history behind ukrum all the time. Asante. The same as lawyer Anochi. Sana Kwame Nkrumah. Ne niyama bi o ye ya wode kan konwa bebregu form e destroy your traditional settings. Enu bi e na Anochi Frimpong. Etena CPP agenda wode domahene CPP agenda. Da bia this ade che that. Sa wo nyansa na usua de a ubeti ase ehunu existing force and I say we conquer. The conquerors are a wiase babia. Eti the land territory. And I say the Alodia titles of Ghana, no one can take it from Asantefo because onkonyehe Asante akwa jinema bebre eni nyina kabom. No one, no political leader ndebetimi aka say ade ya Asante de obeje e de ama Ghana. Eda obetimi a change Asante constitution Asante mra na sade no Asanteman will never be part of Ghana and you better take every land territory from Ghana. Now watch it Ghana ni ade. Kwame Nkrumah ena da awo ye ne obi ti se CPP for no bi I'm not sure from Pombe yes me akasati Kwame Nkrumah. You should be very careful. Sawafo afofro Yaa Titi because you won. We yes sama more sampa ka kire wo say why yet se Polytank men fa nkosiasam entena ho na some of you nyina no ye de moto red list ne so utimi ma menhia bio any media house obey what you say obakura Asanteman no you are banned from coming to mention anymore. And ye no nanom no so diplomatic. Ye no we are monitoring every steps. Yanko kan obi ba be kan ya dia pay attention. Black Rasta eya kan okrom history ni entie bi why. Eya kan okrom minim sa wo yetani ofri srem ekro bi so. Eya ka history efasrem ba bia wo fi na yentie ni yehu mu greatness and mu weakness. Why? Today ba bia wo tie say da bia wo so be kan Asante asema o ma ye kese more than you. After you sorry I was boy Asantefo fi so mo ye kese eche obi eye Jimmy talk about your ukrom be nice and also a promote no na ni nyina akabo mu a na ye Ghana enipa ni bi Jimmy okro we mu too much with their useless tribal bigotry. Omu wi anu mo cry say Asantefo ye tribalist mabo bodam.
Observe on Sampa chieftaincy issue now Yaa Titi na first we adwuma wo Nia TV minim sisi baby o de na waka nsim bi na again let me say wo nim bibia because minim kwan ya media station ni criteria mu gina so be select journalist ni bi mo be adwuma wo de mu nti nsem o kan wo wia me ba be educate because again I say ni nim die sem no wo ni ma bi hu no wo form kakra ti wo de mu nti e suffering. But be interesting tea or baby oh nipa ne ti kuro foforo so and watching you onu ade na akoso wo kuro nim onu num saa na udi ade a wotena kumase di ade wo sampa wuso free sampa uti kumase na udi ade wo sampa enkrofo na wudi wo so hene no eti baby na wo so uti baby asemo ye choro obuku be mu na nya saa asemo ya kame kwa minim sa ahemfo mienu ya gazette wo mama ne ye for akuro baako wuti bi wa he. Alright, Mushampo, Kakreya, Uti, Ayina, and some more Kayana, a bonnet toffa, or only how you say, Otumfuo Asantehene for him. DNT Otumfuo say or sign war, share a bono party baby near in a 1 tier. I mean, Yaa Titi, the Etienne say, Titino, na ye country, na tribe be an enemy. Nanan topawo, Titinan topawo, hopa. This all your tribe not to defeat other tribe now. Automatically, tribe no, sa tribe no, ebe ka wo na omo assemble as enkwa. Enti na didi mo na bi di na enti nya wo na wo betan radio station we so aba be sisa sa mla e free titi na da no but Otumfuo so aka say ene modern word na ye ntwe sekan ne atuo ne agyan enko akon bi. Enti se wo fili se wo free bono na uswe allegiance ma Asante na ufiri se wa bre untimi a boko na ukọ omefo so emeye ibia omefo so na saadi we nya Asantefo nko na yebi Israel ene Hamas ntokwa na saadi we yebia Russia Ukraine war saadi we yebia even China ne Hong Kong kra wo sa ntokwa asase ene saa nema eho na wo Yaa Titi no esan se wo free sampa ho ni nti no mpese obeka no kore asemu a abeto ho no wo pese se anko ha dia a monti ase meanwhile die nti na yeti national house of chiefs and as a regional house of chiefs asemu na kokko ama die wo pese odi nkunim no wadifo asemu na sa court ama die wo pese odi nkunim no wadifo asem na bo Otumfuo ani mama de wo pese odi nkunim wadifo di wo pese o kyerem se sa ba bi akonnwa mu de o mu nim nyansa se o mabua de wo pese odi nkunim no efo Yaa Titi na wo sa na wote na radio station na TV station o ye adwuma o minim se sa de no sa mo na mo de sa topic ne man se won ko ka dia mo gum ho ani mo se pa because minim se ye tribalism Otumfuo anasa Asantefo na mo ta wo mu osisi yi enti asem a court waka no pese mu kyem se court anka asem ni yi Otumfuo anka asem ni yi Otumfuo ka se ono won ka asem ma court nkodane no mu gi na no si bone se Otumfuo pese o chezo ye powerful chain constitution na se court da bi Otumfuo asem no pese o chere ne se asem suru bi si aka no de court for sa ne be na mpa o hene no de wo bezu di nkuni ba bi o de asem na ko bi ebu abono but what radio station TV station na wo ka de wunim meta bi video ni se ubetia fa untia na eze wo na agaza journalism na wunim na ni so this sentiment ne wo selfish yi ne tribalism na wo ye media ayi no etini Yaa Titi wo nsem na wo kan jade wo kika no Otumfuo no onunu obi aze obi meye ba bi anokore nkan ene wo de to na nye de wo soso pe no eno ho na ebekọ because asem no ba bi anokore da ena ye eto video we dey Elizato no dey chow free Elizato ya we dey Yaa Titi dey oni asem bi account Elizato Yaa Titi oni sheka me say busa obia o wiase sampa na asase na nkasa Otumfuo de a asase na nkasa Asantema wura de a be ma be obetena se akasa obedidi atem da bi Asante katumi yen kamera
asante ye ka tumi ye nkamra emra na ye de emra mato ya se ye ba bi ha obi sori ya na hwan samodua na hwan senabro hwe wo ka se memasem na ye memasem a wo ye be ma ye memasem a samodua wo ye be ma ayana yewura kasa kire ya na yatie yewura kasa na yatie aliza to me kwara msime mfi Yaa Titi ya bomb Yaa Titi o ya bomb na wani Yaa Titi no bedi atama be kasa sei wasia samodua kura so ubu no samodua kura so ubu no samodua sampa bosu da go mani se chama nwan chima twa obi abo aliza to ya kan tumi o yan kamla o uti asema me ka tumi yan kamla wote Sampaman na ko tena TV station bia na radio station bia to na kan de wo pe kuro wura asase wura court bia ni ho e o Ghana court bia ni ho e o Ghana ha o se tunya me ka se wakasa o se me madane no da bi court bia ni ho besin na so sa court bia ni ho chairman forgetting na dog obi Yaa Titi dia o making noise Yaa Titi, you making noise. Yaa Titi, you dey make noise. You dey talk bra. Sure. E kachira mo dada o. Kachira mo dada sampa. Se Otumfuo se me si we nkotena ho. Na o se oti ha se o ye me masem do ma ine tolo ye. Sure. Bosu, you wani wati. You wani. Ko pa aduane bi di na koda. Chairman, ko pa aduane bi di na koda. What do I need to politicians so? Na politician no amato asante. Untimi for political judicial MF compare traditional. Enka asem fankyere mu. Enka asem mfankyere o. Ye de ho. Ansa na mo Ghana na eba. Enye de wo te wo kan no. 1935 to 1957 na epe. Oh, you dey craze. Something they worry your head abi. Bibi how adwene mu on. Bibi how adwene mu. Weti bunu ho na okeka na okasa. Wana ka so bi te bunu ho asase. Obia ni bunu ho asase me na me ka kiro. Asase wura na e Otumfuo. Bunu ni bia ni asase. Otumfuo na se me de watena ho. Bia na wo ka. De hunu ne nsam keka bi ne adapa atwa bi ne akuti abobi. Social media nje asase o. Social media nje asase. Social media nsi hene. Ti wo se wo betena social media so na wakasa na wadidi atem. O sha o 2 room sunum se de me gina mango ase na me kasa no a. Na wo jimi. Munsua nyansa o. Munsua nyansa. Munsua nyansa. Opa abra. Manhia no munsua nyansa. Can learn sense. Na wo ti wa na adwa wanu te bunu wa na adwa wanu Otumfuo ye be ma awomra ye ntwam da bia be ma bia ni ho se Otumfuo be ma bia ni ho Ghana be ma bia ni ho ja santima wura na me ka kiro be ma bia ni ho ja santima wura on se me se kam se be ma bia ni ho Ghana se tu kokofu bayi untimi kokofu bayi ai chama bosu tina me ka cho no se ye kamera ye ka tumi ye kamera ye ka tumi ye kamera ti wa we didi na wada bosu ti wa didi na da chomo bo she we ye bunu regional house of chiefs a president here. Ufi say we are Ghana president kura no his excellency Otuche onimba bia nyansa ewo anapo me hwe girl bi o say bunufo ahemfo na wana ka je say bunufo ahemfo wansase uye de social media kwa kudua de wa bodam ana so ka se kwa kudua na be ha ni din eno no ntu bo an ha santem an ha obia
but Charlie, you say bunu uni asase. You no get land. Who asase? When I got you say who asase? Uni asase. Into 2 and what to no one da. What did you do, bro? Did da? Nkasa yedin. Na monya di obeye. Na office kuku mi kosi obi fie matwese kan. Efie ne ya wo de a obehye no. Efie no e ya wo de a me no twema nso wa de a me ade na ye me de a. Wo ka se me sey no. Me sey no. Eno kura kire se wo onye de hye. Eno kura kire se wo samudu a onye de hye. There have been our Sampaman na wana abedi no so. Why Jimmy you dey create something dey worry you. Oh bibi ha oh shino na wana abedi no so. And officer niam na bobo mo ne niam am so na ko tena ba bi na ebo Otumfuo ona ebusum suman kese. Ono suman kese ono we suman oye osofo oye me hu de me ono ohu ade ono kuro nim se ndora wo bebodua ono kura me wonim se chena wo bebodua nti wonya de wo mote sampa wo ye se na bro be ma bia ni o adoma hene te ono kasa masa tumuda me se tumuda na be ma bia ni Ghana ha ade wo se tu ya twa ba bia ma wa atena se ne wadidi na wa dwene wo apɛ ba bia atena. So Solana to one can the open, why the open? When say politician, Dabi. Yeah, you politician, you chieftaincy, you traditional, a change political governance. So what I say, no politician, but you know, I didn't know Dinechi. Sure, one I got a politician, but my GBB amount. One I got a politician. Tina Brufo in Namudia to Mutrimsa NDC Bama. Share sa. Oh, Dabi, Tumuda. I want him. Share. Ama, or Ponipo, then Hoba Bona, waiting me a bonum and a bugan a yen or the Jenny Dean. Oban over Jenny Dean, Alco, and this skank or ma. Over Jenny Dean, Alco, into your mlao, to an hour to Bono. Wasasi 2 weeks now what is on what to 1 hour your bo what to 1 hour kasa baby o so bible so asiu so me dunya me what the bible so asiu so gina also 247 yan kasa she masa me su nya bibi di ada na onya togo ntima ne bia na wafura na watena baby no adwene ho Kasi social media soon is in. Okay, social media soon is in. To me, the hell is out to me. Come and say, yes, Titi as one, and person can answer Mumpu. One way, a village girl from village far away. Where you can they right now? Where you can they? You be village girl, don't mind her. She full pass everybody. Hey. And I can say, the trainer did you ada Yaa Titi, David, and Casa Semono. Yaa Titi. By a country, ne ura wasum. A country, ne ura wasum. Ura wasum. You say go see something enter my head. Tell us out to Bosu. Oh, I got to Adanya, and I got to say trauma ball. But I'm to your foco. Feast. Ghana. I forget it. Krono ura, assassin ura. Ura no open so say to Kukufuba ye. Sure, Osankwani esuro, Osankwani esuro. Ya untie kwa jumnana. Osankwani esuro no, wayaye, Osankwani esuro nya wasaya ai obi ani office. Nobody. Why I Penyah block media, Accra.